Sabu tisaawe eno abantu wano mu center ku kyalo kuno abantu bayogera batya ku nsonga imwe abafumba iwe ni Nabirye n'abasada babandi abantu ku kyalo kuno biki beba kuwaya ku byowulireyo nga ati nze bamba yako ate yafumbirwa mukazi mwine era abantu batandika okwogera nga batyama mukati awo nga woli kubabona ati masujaba kubawamba okwo kubanga mwerya bisyaga namukoba nti bananze okwerya bisyaga ebya Nabirye byalinga byira mu buto saawa weno nze maze ibanga tisula na Nabirye YY Media Nabirye idamono buti okigemagana otya omusada owundi ne yakupangikiza kabiri ono Nabirye akaida muno mbaidi oli mukazi we kyekirako olibona nga obulamu tibuli mukati abaga basada bano tebasobola kwida ne balwanira wano magati olowundi ayina obwongo obutegeera namukoba nti yangoba ati nze mwaju nzira Nabirye azira maani gakolaki gankuba ati nze kamulekera enumba yewage YY Media, your best YouTube channel. YY Media. Mwena tukoba mbwa akantu akakisaadaako kakola bulungi ino akambu kakola mukayemerera muko ezira tikasobolera kuweire lwaki analira wansi alaba kunalira mukasako ayemerera afukamira nga ife YY Media. Towulira nko kunti oberi omusada yamukolesa kuko kubanga zena mbiwulirira mu bantu mbu kale mbuli yamugemaku aye wobuuza ku Nabirye mwene nga yatandika kulira walaba kutegeera kituufu ki YY Media, your best YouTube channel. YY Media. ngezira yalinga yantaako ekintu nga kinsula ku ng'omusada nga buli wena ndi feeling y'omusada ide nga mpulira endoolo ngengema ey'amaani mwagati bweida era nga bwentenduka kintu kinkozesa nga ki ng'omusada obulwaire tutya bubwera abasada abo mwekebeza male mwekebeza aba tutya bulwaire mwekebeza ku musayi magati twekebeza magati obwoinole baba w'omwana akuleseewo n'owomukubira ku isimu bakuta mu blacklist awana nga obulamu bukola ki bubanda YY Media. YY Media, your best YouTube channel. YY Media. tukaja maiso embozi ya Kagoya Mwajuma Mukyala wa Nabirye nga wendo gano waliwo n'obutagemagana nge muri kubiwulira nebyo so nkubuuza nti lwaki we kuba kyayenda Nabirye kyayenda nga woli kunkoba ali kwenda obenga oba maka muno nga niwo yenda omusada owundi omuleta mwasula ku buliri yena yaba muno nga ayenga opaawo omufumbire okole ki biki nga wonkobye lwaki obona nga tekikasoboka ekyo nze kyo tikayenda nenda kuja mu maka ga musada era nanzaala muki abaana tienda kuba wa Nabirye mpulira nkooye so tisaawe woweiro wa Nabirye bile bigali olotange birote binga mulina abasada bangi yena ali ku buli yoka birota sana bina bitambulira saawe eno bebizirawo era kyagezaaku n'okola mu idagala yajja mu idagala oba ngoiralu
aisana kikola ki ekitaka asoboka zana neta ku defense ayi olowooza lwaki akwenda ino nze natidi naawe tidi ayi nga nze mpulira nkooye era omuntu wayete mbuzi yekigamagana yanabirye mazzi ganagaida ku lwenaku eyange abaana mwene ndikwasomekeza ndikuvaaza mwene abasaada bandakulira buli musaada wokonaku omusaada yamuzuzuuza sana bako batidagireeyo naki n'abaana nabo nange obuzito bunene kyokuba abaana abasaada bakuzaalamu abaana babona buli santi bakakuwa buyambi ezira musaada mpaaku buyambi magati omusaada omujaso none yali ampangaku obuyambi aye Nabirye yafuna enamba ye yamukubira ati esente dosindikira mukazi wo ninze ndirya musaada oyo abangulire polote y'omwana naida n'endagaano waka magati nze abazaire bange tebasoma n'alwala wenja mu idwaliro ayi nga Nabirye ategeire ng'onaize n'endagaano yajja waka yakoba ati baba mumpe endagaano mumpe ekitabo kya Mwajuma ekyo kyalesaawo mutwalire kire kyaginakyo mu idwaliro mbundagaano yo baba yayanguya okujja muki mu nnumba Nabirye yatoolayo yabisaamu amaiso wabisaamu amaiso ng'akubira omusaada esimu yakoba ati webale kugulira Mwajuma polota aye era ne polota yange Mwajuma azira bwongo nikujja mulimba tukutunde ku polota eyo twide tugule emakuutu avue bonda sata kyamugwa mukutu ati kikobona unamugulire endagaano y'omwana wange nti mugulire itaka yabeda nga ajawa Nabirye zeno omusaada yandiba akawaata yankubira Kagoya nti wanje oliwa nti mwana ndi waka njire mu idwaliro ati nga oli kwogera nga oli mulwaire nti ndi mulwaire era yakoba ati endagaano yo muli muzira mu sitampu leeta okuteere muki basutere mu sitampu moireyo nayo namukoba nizira sente yansindikira emitwalo 3 ati nina piki saawa yeneeno nanina piki tyategera kiriwo natuusa endagaano yankoba ati Nabirye nakugulira itaka Nabirye watwalira endagaano Nabirye magati wolyenda okutyama owange olida watyama nakuzimbira endagaano tojja kwirayo nayo kubanga oli mudagalavu walekerani Nabirye ate endagaano alinteireka nalira amaziga nasirika magati ekyansi nali nfunye nti omwana omulala afunye akapolota ke ekyansi yakolaki anvaako ate omusaada avuira wala butisaawe no kyendikubuuza waira wano omusaada yakupangikiza wano woli mukazi gwe tukwagaine ayokoba Nabirye aida muno buti okigemagana otya omusaada owundi neyakupangikiza kabiri ono Nabirye akaida muno mbaidi oli mukazi we kyekiraku olibona nga obulamu buti buli mukatyabaga abasaada bano tebasobola kwida ne balwanira wano magati olwowundi alina obwongo obutegeera namukoba nti yangoba ati nze Mwajuma nzira Nabirye azira maani gakolaki gankuba ati nze kamulekera enumba yewage asigale muki mu nnumba ye namukoba nti muna nze bya Nabirye olowooza ati batusooka okuba naye ekirala ayi nze bya Nabirye nze twayawukana ayi Nabirye akolesa fuujo mbu bamugemeku awo aba atandikire ati bamukubye Nabirye asigala aidaki aida bwide mu nnumba ye nga nze omusaada lwabe n'esente ampa edda obuyambi bwetukolaki tuliisa wano waka munumba buno omusaada oyo yokuba yoyenda yasulamu okwo olunaku luyali akujja osulamu n'olwo Nabirye lubi aida bakola olutalo musaada okuva naawe toidanga ku munumba muno Nabirye yasulamu okwo magati ido yaide esaawa 28 yagumula olwigi lwayenda kuvaawo nakoba omwana nti situka oigulirewo Nabirye oba ye kyali kwenda mundigulirewo mbone bamusaada wali omwo ayi ngaanwire atamiire
yeida yatuse yagwira mu baana yatendukaawo paka era we busheire nze namwerekera muno ndikyanaayina kyanakola ki kyanakola nze nga ndi ku buliri bwange totyamuoko nti oba oli awo asobola okukola ekibi magati nanala ekida ninga nko ya mutamivu sano nanala obulamu bwokuba nga buli mu katyabaga wajjako ku mubakulembeze ku nsonga eno okugigondoola oba oli awo magati yakoba ife tutaasoma tuzira we tujja ate nzisaawo eno nzira ngemaku nzira mwani naze balinaze bange baali babiri baafwa saano nzira ki mwani naze nti anangemaku ati munakola ki tujje wano baba mulema ezakyasobola maama akayiriike beera bazeeyi bonabona so buti abasadde bama bakwenda ojja kikola otya ng'omukazi magati era abasadde abanzama abaana ebisinga baabyesonyiwa kubanga mukazi wa ntalo ate omuntu tasobola ki ntalo owundi yasigaza atya kankole ki kamuleke era n'okunde kulira naki era ndikubona noono eyampenda yena ali kujja bwakola ki bwandekulira ku luuyi lwana byaye nga twava mayuge nga tuli mu idembe tuli mu isano aye bwe tutuuse kuno nakoba nti kanje ennime nakindeeteire ki obuzibu ki ekyakutwala emayuge era nti kwewala mbeera daana abiri yali eidayo so buti saawa eno abantu wano mu senta ku kyalo kuno abantu bayogera batya ku nsonga deimwemu abafumba iwe niina abiri n'abasadde babandi abantu ku kyalo kuno biki bye bakuwayaku byowulira eyo nga ati nze bambayaku ate yafumbirwa mukazi mwine era abantu batandika okwogera nga batyama mukati awo nga woli kubabona ati imwe sujja bakuba wamba okwo kubanga mwerya bisyaga namukoba nti bananze okwerya ebisyaga ebyana abiri ebyalinga byaira mu buto saawa eno nze maze ibanga tisulana naabiri eno nze namukoba nti byokwegumula n'okwegumula nze saawa eno mbiviireku nakoma ku baana babiri nabona nga ndi kulwala enseke nabivaako namukoba nti ng'oyina idembe ndeka nkufumbirenga olye era yakiikiriza nga tulya twetendukira lwanwire n'atamiira namwawulira omufaliso gwe yatenduka ki waawe yenka so kyendikubuuza mwena tukoba mbu akantu akakisaade ako kakola bulungi ino akaba mbu kakola mukayemereramuuko ezira tikasobolera kuweire omuntu akemereramu nga kulwaki analira wansi alaba kunalira mu kasola ako ayemerera afukamira nga ife ayi wemba munumba ako nawira mulenga ali kwenda ng'omusajja kuba akwambukisa kituka feelings laida aida yawadawada kuko tasobola ebyo byali yayenda twegumula ku kikazi nze binamukoba nti nze bimuna Mbikooye era ng'oyinda nkukuume wano nti era nebyayinze namukoba nti nze byo tyenda so buti ndibona nti era nga buti ali kuwangula olutalo ni mwene maka ali kugayiramu si oli kujja kumwikiriza onabanga abasadde bali kulumukanga balumukanga oli kujja kumwikiriza mujja maiso n'obufumbo bwimwe ojja kwikiriza obe mu mbeera eno ey'okusikagana werinema nga nsise byanema ndiyakola kyenkola kubanga mpulira nkooye okwira mu nti nkoze ki kubanga n'abange sana eziranfaako buli muntu ankoba ati mwaji twamukobanga atoyiki mukazi mwine nga mwaji akola ki adeema magati saawa eno obuzito bwandidulaku ayiwe mbona nga bintuuseku kubanga mpulira nga binkooyiza mpulira nga bintuuse ku mutima Nabirye watandeke
okwetulambula muti nekitegeeza nti ni solution bwetuwona va mubulamu abaana balekerane waliwo akaseera ketubona nga bakakugezesebwa oguma nze ndi nga buli kintu Katonda akiba n'amagezi olemera ku kyolina okola jasi kusaba nakubanananka nze ndi nga bidda kuterera nze nali nsazeewo nti abaana baabano bana nti mbagabe buli mwana amugabe ki baba we nsigala omulala baba we yene yabyengizaamu ate nga baidi ekiriwo yakoba ati Mwaju gaba abaana abo Nabirye abali kwenda sente d'obukuza buli mwana ali kumwenda obukaire bubiri obula omusaada yakoba ati nze ndi ku ng'oguzaala ngula nti omwana obukaire bubiri Nabirye asigaze ki abaana buli musaada gwe nakubiranko yakoba ati nze bitisobola nze abaana benina tosobola kugula mwana ati omwana walitegeera alira muki mu maka gange nabananga binzitowereye najawuye baba we nti baba wa Nabirye nti nze bana binemye ebya Nabirye awo naliko abaana basatu yankoba ati Mwaju ndi wano ndi kweya ati olina abaana basatu ayiwe okoba oti abaana tiba Nabirye abaana bojja abafuira oziika mulundi mulala ate kuno ku kyalo bantu musaada bamutya wayogera kyayogera kibakoze eki abasazeewo era niwo nkobye oti ndogera inganza kibe kiki ku mutima gwange kubanga ndi kwindukira omusaada oyo kundogera yakola ki giyeyogera nti wendi kyatula nti abaana tiba Nabirye abaana bange balikola ki balifa tibajja kufa abaana tibakale bayimu abaana ba Katonda n'abakuuma kuba niye batambulira yoti mubayo ebayo emisota ebayo kyai tibafira bayira wano so Katonda kodinga nasazeewo ati bajja kufa ayi tibajja kufa owulire ekyo banga mugumu abaana bwe tibakali bayimu ba Katonda niwe yendo omukola ekintu asobola okulemererwa kuba tasobola kwida kodinga ageme jambiya yatema ayi omuntu azza buyinza ku muntu wa mwina ino so ekikoba ngoyina ekyongo iwe nanti wafa kuba onkobye ko oti abandi bakwendeza ovwewo ofe kiraga nti eriyo mwene buyinza kituufu ayi nga ndi kubona binsuiseeku mbana newe nti yaimenga mbona nga amazzi ganagakola ki nagaida so oti nkubona wano okola ki mu senta wano mulimu gwokola iwe ogwokubeesaawo n'abaana era ntunda bunaana obwo nabufulu naafuna ekyokulya aba omwana azira kitabo namugulira ki ekitabo mu senta ano baidi wabona bendi kwogera baidi ngoli mukana bekati Mwajuma Mukyala wa Nabirye buli muntu n'owobuuza omwana omuto oti Mwaju aliwo asooka ati mukana Nabirye ye ng'olwo omusaada yafuna ekitiibwa abantu ati bano omusaada abana Nabirye abano omukazi navaako kuno banajja paka bonda yeneeyo nalinjire mu ngege dange abantu bali benze bamugeme abakono mbe abebonda baba we yankubira esimu ati ndidde omwana wange muwala niwe oli kumutambuza ati otambula waje eyo Nabirye yakunoonya ate baligemera eyo omwana wange bali bamunwesiisa omwenge nga nze bantegeire njire ku mwalo ayi towulira nkuku nti oba eriyo omusaada yamukolesa kuku kubanga ze nambiwulirira mu bantu mbu kale mbuli yamugemaku aye wobuuzaaku Nabirye mwene nga yatandika kulira wali bakutegeera kituufu ki kale ze nekyo nzira kuwekakafu bana tijja kuswika kano mbozi ya Mwaju mugiwire Kagoya Mwaju naye byali kubitamu ye mbozi ye yasi tukusaba obe mugumu nga womaze ibanga lino ng'otetyenkana obaawo embeera oli mu mbeera yakugeta nze nkusaba osigale mu mbeera eno ey'okugeta ekirowoozo kiro kukuyiddamu nti oba weekola kintu kuba olibona abaana niwe maama
buli mwana ali ku baba we buli mwana wamuzala musada so ezajja bakukuumira okutoola kuiwe so kyendi kusaba iwe sigala ba mu mbeera eno paka mwene Katonda lwalisalawo okutoola mu mbeera eno y'olimu ofunaako n'akairo ojja wena wasabanga muli basiraamu oli musiraamu ojjanga y'okuwasaba Katonda tomana oba oliawo kisobola okumuva mu mutima gwe yakuleka yakwesonyiwa yakola ki nibeene so jankukuwasabanga kuku oba oliawo ayinge ezira wentatuuse paka nze mu makanisa gona paka pasa Sande paka najja nasaba kintu yakumbatiza ekyo kyonka kyoka wavaako ne mu bisiraamu wajja kusabe ku ngolowooza oti neri kukuba baba yakoba ati nze wena kugulika mama wange yajja neemaaka tasobola kujja mu kusaba namugoba nti baba naalira amaziga yakoba ati Mwaju nkulesa obaolokoka papa saba atandika okuideeka paka mu nnumba ya baba ine yaikiriza nga na musiraamu ayo olw'okwenda ntereere nga ina kyuti wansi twakola ki twasaba ayingeza kye tubona najja paka bonde mu kanisa bansabira ayingezira yalinga yantaako ekintu nga kinsula ku ng'omusaada nga buli wena enda ndi feeling y'omusaada ide nga mpulira endoolo ng'engema ey'amaani mwagati bweida era nga bwentenduka kintu kinkozesa nga ki ng'omusaada paka ekyo nalwana era nze mwene paka nakyetoolako kapito ya bino byotunda obufulu n'enanana mu senta abasada bonna abakuwaabo mpakasa upakasima naafuna pakaso ki opakasa biki kujja mu nnimiro d'abantu kubalimira eyo we najja naalima yampa emitwalo 2 nagulaku baafu y'ennaana n'ebufulu obwo nzira wentoola ki saawa no sente ebutidde okubawo oluise bana basada bane bakusindikira kukwawo obusente obutono obukubeesawo ezira musada we bwana yali ansindikiranga ku esente ayisaawa eno tansindikira aidinga ndi mufumbo yankoba ati Kagoya sana nga woli mufumbo kambiveeku wasalawo nze tonenda wafunawo ki nga zena nsazzawo nti kanti amenaki nabiye mwena amunondeire ndowooza tikimulume kambe ki kambe noono amagati saawa eyo ndi wazito ayira ndikubona embeera ikoze ki enzito iwaku ne munomba yakupangisa magati obwena naye yakuwola obutolo mbe wamakuutu kwena kuno ng'oli bubi buli lubuto omusaada wundi totya bulwaire totya bulwaire abasaada abo mwekebeza male mwekebeza totya bulwaire mwekebeza ku musaayi akati twekebeza mamagati obwoinole baba w'omwana akuleseewo n'owomukubirako isimu bakuta mu bulakalisiti ewena ng'obulamu bukola ki bubanda kabiri ojo okola oti ng'ofunye endaki endeeruugi twalowooza ntoolemu akoba oti gwe musango ate buli musaada ayenda okuyamba buti asooka ayenda mali tebasobola kuyamba kuno bwere nakuwa oba mutwalo gwa bwere nga tagiireko mu ebyo mwagati buli musaada nkwana ayenda ntwale bufumbo aye yena mbedaku yantwala yabona nga nzitowa mwene yatiikula ki yawanika amakono aye buli musaada nkwana abanda ntwale bufumbo era noono nga twalinga abafumbo ezina ndi musaada tikangukwaneko kubuki bukwane newalikiriza muku obulamu awo buli musaada kumuzaira mwana obulamu bwoteri kukozesa bupiira biki tosobola kukendeza muku oba olisina okozesa ku bupiirapiira benda baana bakusaba baana ntira magati kukumalirira ye n'okukwe wena yakoba Mwaju nze nja kukumira ki abaana
Wana mwasala mwabako nayo emyezi 3 era omusadde yatandika okusaba ki yatandika okusaba omwana ebizibu nebi otegera ati endewuza myezi 3 kwena nga ebizibu bitandika akola ki kuidangoyo era yenabona nga bimuzitowereireku yabiwanikira amakono era nga obeda migugu gyogiza waimwe obutenda kuta kubazaire bange nakoba nti kanveewo ki gye bali kubanga obutuuku obwire